Oras mahubat taganupan, Bapak Inang, kurian Tuhan ijape na siyam marianan bani panorang on, pai mai pukahita haganupan lahwanta, dear pondos kita diri tahu bani Tuhan, marhite tonggo, apa na manangihon hatani, martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan, bani hosa haguluhan, neyondos kon ham ope bani parguluhan nami, das subani panorang on. Siol maipuka hanami lawan nami Tuhan. Tapi lobe ma hanami siol manjalo hatamu. Halak niin sorapiham hanami marhite tonduimu nama passing. Ase hatamu na siol ondo si tongah-tongah ni parguluhan nami. Boy ijalo hanami. Boy idalan kon hanami. Bani guluh nami siganu pari. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Kita ganupan na ni harga ni Tuhan ta. Ambilan renungan harian Batta bani hari Selasa 7 Juni 2022 on. Ibuat humbani kitab Daniel bin Dusiah ayat siah. Sonon maya tahon. Tapi bamudo Tuhan ham nebata nami idop niuhur apa hasasapan ni dosa. Tongon si panlawan do hanami. Bani bahasa Indonesia ya tahun sonon. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Ay madasni. Bapak inang hita ganupan nani harkan itu hanta karakter bangsa Israel halak zuda bani panorang ijia dauh tumang humbani na ya rosukon ni Tuhan. Soma do halak ay mandalan kon horjana mabutak natang si hagigihon ni nebata. Somal ni halak dopkos si ipaluah humbani sada parmaraan malas mauhur ni. Anjah ipuji-puji ma Tuhan in. Ipuji-puji masih paluah in. Tapi legan humbani ambilan taon bangsa Israel dopkos si ipaluah nebata humbani parzabolonan Babel in. Bani pangidah ni Daniel. Mardalan dotong madao humbani na yarusukon ni Tuhan. Mereka berjalan jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Hidup mereka penuh dengan kekafiran. Asihalani dosa ay bapay ng teanon sidea mga panguhuman na humbani na batain. Asihusi songon orang tua ng tongtong marholong ni ate hubani ni ombah ni sonay mazuak-juak ni nebata Daniel bani ambilan taon. Sonahape parhengkeng ni bangsa ay selaku juak-juak ni Tuhan tetap doyondos kon Daniel sidea hubani nebata marhite tonggoni. Asiulang saut manean panguhuman bangsa Israel bani panorang izia. Tongoni argahon Daniel tumangdo pangurupyon ni nebata sadokah ni dokah ni hubani bangsaan. Ibagas pangarusyon na sitong ihargahon Daniel do tongon holong apa idop ni uhur ni Tuhan in. Bani sogot on roh pandiloon na do subata. Bayangkan babay nang jika kita punya waktu yang terbatas dalam hidup ini. Pasti semaksimal mungkin satu gogohta ipake hita laho makorjahon natang si porlunan. Halani ay do sepanjang goluh ni Daniel, dopko si iya ipake nebata gabe zuak-juak ni, gabe nabi ni, iya mandalani goluh ni ibagas pamujian na sitong hubani Tuhan. Asiroh pandiloon na do subata bani panorang on. Ros pandiloon na das bata ase makargahon. Idop niuhur ni Tuhan na do maondos bani parguluhan ta. Dong alak makatahon tukang bangudan, anggo itulak ni batu, lang halani lepak par tukang bangunan ay. Tapi memang halani dong na salah bani batu ay. Anggo langi jalo par tukang batu, batu na etek-etek lahu pajongjong kon rumah, ay lang salah tukang ni. Tapi ay halai memang lang pas do bilangan atau ukuran ni batu nokan. Lang sosok pangahap ni lau pajongjong kon rumah. Artinya anggo itarik kita ay bani goluhta, anggo songon na holsohan do pangahap to sadarion ay lang salah arini mapay lang. Ay lang salah panorang ni. Tapi mungkin saja kita lupa mardingat laho mangindo pangurupyon hubani Tuhan. Bani nasihol manlahoy haganupan lahuan tain.
Ulang hita sihol jupahan na enak-enak, tapi mardilo hubani pe hita langongga. Sihol hita mandapot kon ABCD pa kon nalegan sinita ni hurtain, tapi marondos hubani pe hita langra. So narondos bata, ongga doglah etong hita sonaha bueni halongangan na dok binahin ini bata bani parguluhan taon. Ase diingat hita ma, tarsongon na sinobut ni ambilan taon bata, tapi bamudo Tuhan hamne bata nami, idop nyuhur apa hasasapan ni dosa, tongon sipan lawan Tuhan nami. Bani golu on buedo na dum maibereh kon ne bata-bata, tapi gati hita man lembang tiap harian. Sogop do bata holong na humbani Tuhan in. Tapi gati hita mambahin borit uhur ni. Bani goluh on tongan buay dalan laho paluah kon hita. Humba dibagi persoalan. Sangga hita boritan hita roh dokter. Sangga tarsosak urusan keuangan hita roh bani hasoman. Sangga dong halak na mengancam parguluhan ta hita boy roh. Hubani pihak keamanan pakon nalegan. Tapi anggo doma urusan dosa. Tapi humbani haganupan ay. Pitah na batata ibagas Jesus Kristus do naboy paluah kon hita humbani kuasa ni dosa in. Pitah Jesus do naboy mamboan dalan ni parguluhan taon hubani hadearon in, hubani haluahon in. Sahalin hari pos maurta ibagas Kristus por saya mahita iya do na marmuduhon guluhta. Anjah iya do pator sahon pardalanan ni parguluhan ta ibagas iya do bapainang dosa ta isasap marhite hapor sayon tabe. Asetong dong tulu hata azaib dalam tanda kutip bani panorang sondahan on na maningon gabe hasomalan ni tongah-tongah ni parguluhan ta. Sangka sihol berkomunikasi pakon halak na legan. Humbani na tolu ay kata maaf, terima kasih pakon tolong. Romban humbani ambilan taon na tolu hal on sada maay humbani ambilan taon pasomal-somal dirita mamak katahon terima kasih hubani Tuhan. Hataon sa sitong ni ay mahata na sederhana, tapi gati mahol tumang ipraktek kon hita bani guluon. So nari mula kubata ibagas sadarion dingat-dingat hita lobe do mapigahali hita makatahon dia itu pa hubani Tuhan. Bahat dosa ta minggu na lewat, ari na lewat, jam na lewat, tapi isasap dohi ay marhiten hapor sayon tabe. Halanya ita ganupan na ni harga ni Tuhan ta. Ipaingat ambilan on bata. Anggo sonay do halongangan. Anggo sonay do holong ni Tuhan na bagalin ba ni parguluhan ta. Ipaingat hita. Ase gabi halak sipar tarima kasih mahita. Ase gabi halak na bertanggung jawab mahita. Mandalani guluhon. Gok haon doson. Ubani Tuhan ta simada guluh tain. Amen, martong gumahita. Terima kasih bamu Tuhan, bati hatamu nadop ondos, uben nami girah sogot on. Tarbuhali maha nami Tuhan, ibagas na mandalani guluh nami bani panorang on. Yotang hanami do tong-tong tonduy mo na mapasing in. Mangajari hanami, asepak hanami Tuhan mamisang. Ija mahorja na talup ihorjaon hanami. Ija mahorja na mabutak na lang ya rosukon ni hurmu na maningon girah tadi konon nami bani parguluhan nami on. Halaniin bapa, por saya doha nami. Bahasa ibagas hagalekon nami in, panlawanon nami in, gogoh apa holong na humbamu mana sogop bani paruhuran nami. Bani hadirion nami, asetalup hanami ginoran niombahmu na martuah in. On mahanami Tuhan ni ondoskon hanami mga pardalanan ni parguluhan nami. Ibagas na sa darion, ubagas tangan pagkaholong yun mo. Maidok paham, ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amen.